Waray ba kundi ang ato sang bisita. Ano sa Sangguniang Bayan member nga pagbuhaton ni Honorable Pablo Go Jr. nga kapadisan ang atong maaping nga teacher Hanvigan National High School. Waray ba kundi Ma'am Cristilyn Silada. Ila pagsayaw na minuto. Acknowledging the arrival of our Sangguniang Bayan member. Thank you so much, Honorable Pablo Go Jr. Sugad man kan Ma'am Cristilyn Silada. Ano yung maupay na pagsayaw na minuto.